Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Namar ka Kmie kam Shah yu Reverend Jiran Semli Lyttan. Bandet yalap ya ketien jong ublay syakari Myanmar hadian bola dap pendap ya jing pulia theology hasora. Kumta ularai ban Seng no ya Skul ha Shangpung. Ryngkat ka Kurim ha usnem sejak kanai spa Prabhu Khandai. Kabala ai kerteng Clear Water School Shangpung West Gentle Hills District. Kabala yat hadu mentah. Hagajing kenduk kerpang bat upastor GS Lyttan ha ying sa jong ha Shangpung. Ulay thuk banaduk ba upendap ya ke matrik. Bat ulalit ban pulia theology syasora ha usnam sejak kanai spa Prabhu Khandai. Haba ulit pulia syasora ulay kenduk ya way uparalok na Myanmar. Ubawan pulia lang hasora. Day hakani kapor ba ukwa banlet yalap ya ketien jong ublay syaduk Myanmar. Hendai namar bom Shah ka Kmie. Kumta ularai bandun bet hasnong lajong. Namar upastor GS Lyttan ulit pulia syasora kadig jing kersyan na ying. Kumta haba ulalit na kadig jing pulia ulahab ban Seng no ya ke Skul. Daga jing kersyan lang ka Kurim ha usnam sejak kanai spa Prabhu Khandai. Hadian wala dap Seng ya ke Skul, kinong yalam jong kabalang Presbyterian Shangpung, hautehi usnam kilawan khot ban treno, bat kabalang, bat hauni usnam hi latung pro pastor ya u. Shushu uliyat ho banaduk balarung syakam kumu pastor, hendai udang la ban petlang ya ke Skul, keba ula Seng, hendai naduk balatung ya u kumu executive secretary ke Khasi Jandia Presbyterian Synod, hausnam sejak kanai spa kanai punyo, umlap porshu, bat ula ai tibet haka Kurim bakan penyat. Ula penpau ke jing ngokman bo ke Skul menta usnam ki khna Skul ki lalat lut baro e ke matrik bat arngut ki khna Skul ki bamlat kran bat bom yo ngawru ki lalat lang e ke matrik bat la upastor GS Lyttan ula bun kam ki kam kum upastor hendai ula dan menta bante song e ke snong Shangpung bat ban Seng e ke Shangpung College Kulis bun pastor bangi lawan ya kenduk kerpang ya menta te nya chuan ya kenduk I headmistress yang Skul jumpi bahai lapas bahai kena kantam iti arut kena ki ba bam dayo sengawa rik pas ke matrik te pastor pi ni te ba pi de pi no Seng ne Skul te satunat ban ni bat pi te batailam pastor ya ke ne Skul meno pi Seng bat shopping ya chikmat pani tu lem kerteng ke jumpi ru Kulesi bona ba section o paralog wala ya itu itaw la khamslem Kulesi bon pila poi sene Shangpung bat pilih kelat menrong hari yang janga. Te hagaji deh bat ke Skul hagaji Shah nga don ke jingkot boleh ukot yang na do hadir mangala pas matrik. Hadir mangala pas matrik kemtu te don ke jingkot yang ngalak join college. Dari boleh ukot yang syagani ke kam syarai balang. Te yang tu tinggal lek pulih nak support sora, lek pulih theology, but bukan malam usnam ro hai hagisnem ngalik hausnem prapu lai tu te hadin nang tu ngala lepas nang tu haji ha kapor bang adan hapo college ngadon baik kemensim mission te ngala adon we perlok berketeng u Reverend Harold Mangpeng udah na Myanmar tinggi dan gajinya slok ke ba sultanat hagi tu por menang pulih bat ngadon gani gajing sngo kia nam ta commission te nala pulih kemtu hadim lapas namar ngamsim yo sponsor naga balang te ngalik hinalade mut naga bekerjaan jong email jong ki men gi para gi jonga te ndala pas ngai thu ye me ngong me ngala dep ke jing pulih te ngadon gani ka mensi mantri mission nga sengkwa banlit tre no chabar bantri chapo Myanmar namar layo ga nyuslok bal tau para bi pulih napo Myanmar te ndala po shani tanga ye thu ye me ken ang me nga kwa manlit kataga wipat kejagaan nam ta menteri commission kejialap ke gospel terima pada yang melapas dia ngakwa ba menteri hang ni hi snong lene ha kan ikari la jong hi mde man le chabar tinga pada ngam sngu de ban krenga ya ime dia ka dan kata mensim janga kata mensim mission janga ka rung bai habok mensim janga
tinda la Kmie kamta bam Shah man Leit te namar ngala itu itau ya ini lok jangan mamta tenga ya keren bat ing ang kumno ini ya sedang no da Skul te ngia sedang no ya itu ini ka Skul hata kapor ngi ai ka teng ka clear water English School ngila sedang ya ka Skul haka snem kandai spa prapo kandai te ngila ya tre no ya ka kam Skul hadin nong tu ngia tho mga ba di kong ilok janga te ngia tre hi ngi kai ka Skul te bosot na hakata por ngadon gani ka jingyo bahang ni hachnong jangi kidan gi Skul balang jong ka balang ka prasturi la don bat kiwe ro kidong gila don gi Skul tan rei hata ka por hado usnam prapo kendai ki Skul ki pat long disiplin ki pat don disiplin na Leit Skul ru ki khna Leit Skul ki kentai ki chu tap mo begam to kim don uniform kim lele long kam don ka disiplin kan kin Skul ru kim la ban strict ya ki khna Skul namar ka shnong gadang duk ba ta kapor te henry da ke jing sedang ini ke Skul nga sedang ni ke Skul ngi shawai ka ta kapor ha ga yeng jong I temen pesan Dio Lewis Hadam ha ga yeng kon jong I te ngi sedang ni bat ngi shawai tu slam ha but hadin nang tu pada te ngai ngo yo blai ba iktau ta kapor iktau shemibal suyam I thiet ke chaka ka ba he ang kawi ni kidong te I ai jumot ba prasa beli phim pra no ke Skul setai te ya ka tu ke chaka ka ba he te ngila ai bi ke Skul bat ngi sedang ngi ke Skul do ka ta kapor te long chua bangan rung chung ministry balang tina la sedang tu te kalaya bat ka pasal tenan kalong ba ndala Seng ngi ke Skul kawan ra ye ke jingkla ka ba ke mo ngi te pareng ke long drastic la Seng English School Klebata English School nanta kiwe ru kishnong ke la Seng te hado menta ngala panong bada ka jingdon jong ke ka Skul Klebata School te ka wan ra ke jingkla ka bon ha kishnong ka thau te ndala sedang ni ke Skul tine ka liang jong ka balang bade ki pha yawi tu mamsan ichen wani kendo yanga ong ba ka committee balang kalarai ban khot ye phi ba phinrung no sha ministry jong ka balang nama ki tip bang adon hang ni te hadi mulaya kata ka jing tre hata ka Skul te nga pen ko ngo ya de bat nga kren be de ka basai ba ka shong ha ka mun jong ka balang te nakaliang ka balang bade ke proses ya kata ka jingrung jong ash ke ministry jong ka balang bat ndala tho shaka nakaliang ka balang kala tho no shiki bor balang bahalor te kala tung yanga kumu propostor ha umnai September jong ka ju snem ka kandai spa prap kundai te nang tu ka ya nga complete jimun hi kam balang wat lada kadai bangla Seng ni ke Skul ro tandai kapor pat ngalak ham ai kapor ke babun ya ilok janga be in pe tengah syarap tang hai kiat to kan ni kimentai ke badan kam long kumu chairman janga managing committee nama ngila form ke managing committee te kumtu nala ayat pada te ngasngu yo blai house nem kendai puar nda balai I namar udon UDI hak kapor dang don I master FM1 namar I namar dictation long DI hata kapor ti namar dictation I bag jinya jong Skul te I ong yang blai namar hata kapor long pastor te yang blai pastor pin bin ngini penrung no ing Skul haka ad hoc ran namang ngila penkiu kelas nak senam syaka senam te haus senam kendai pho ha senam kendai pho ar te ki ai no ya ka ad hoc ran te la ya ter nam tu haus senam
kendai pu prapat ngio ya ka jingrap adokran na da ka secondary te ka ya secondary na do kata kapor hado mentah te ngak bersutan kelong baki bela bon gi kena ki ba mi nei ka school kila long ka jimontoi ya ka sinong ka thau but ngala bonong namar ba hatu kapor kimpat dan ki school ki bakum kani ka bang Seng ma ka atrak ki priu na raliang na sok kompor na wapung nang ta banek ni ki thain la jan boro ni ka thain ilaka Shangpung bat ke thain ilaka Manso ke thain ilaka raliang ki wan na ni school te kumtu ki khna ki pas na kasnem ki bi matrik bat ke basutna kalong bahag ni kasnem ro ki pas bahagi khna Kim ta pastor pat ba wi ba ki dan ki khna ki ba kim sngiu kim da kran ba te kuno phi ki no kai pat phi ki kai kum no pat ya ki khna lu pas ba ni ki khna hai haga por ba ki dan ki ba apply haga school ban pa school lagi kun te ngisutu ba ka kam ga ba ki dan kini ki khna nungkong kini ki armut sipara ki bom like kren ki ba thlun bat ki bom yosngo ki ba kelut te ndala yo ya kata ka application te nagaliang jong headmistress yutu yangi ba kidan kini ki khna te ki berkhat ba yo ka sitom ma te kilban ra ai kata kam che ka managing committee tingong te ka stong ini persang ban pe yaki nado kidang rep te hadin ba gala ya ke porum tu te ki penrung ye ki te khna bat ki hikai ye ki kam kim simdon ka jing yo jing hikai kinoi kai ki kim simdon ka training ban hikai ya kini ki khna school ki bakum kini tale de ka sing start jong ki de ka jing start jong ki no hikai de ka jing tri system jong ki bat ke bas no tanat kelong ki no hikai ki tri system hado kata ban yarap igini khna but wala ki like ban kren wala ki duna ki bor yo snoro tan re da jing tre system jong gini kai bat kum jo da ka jing long smart kini ki khna kilong interest ban pule te ka bosutan kelong kila pas akanika SSLC jong kanika snam te kalong ka buram ya ka sinong ka thau ka buram ya ka tu galong yeng jangki kimi ki kpa bat kalong ka chingkmen ya ka school ro yengi paro kinong panya ya ka school ki sekmen mala mani rab ki bat ka bang sekawing kwa mani tu ipi ba mental ban zuwi kuna abatlun no bom lek ben kren kumtaru dan kibet ko ro kidan ta ngirap iki adu sedang kat no pil sedang ban pilot samtrip skul pi adu senam kendai pho pra dari kepra kipas bahan adu ba pi kalong kumta namar boleh kau ini ki jidona kalong hangi kan namar ngadon kata kamsi mission menchua te ngim jula interview ya ki noi kai ngalong ka sulong baik da ka ba ngi negotiate negotiate kam to bat dan ki ba wan pan ban hikai te habang isngo ba ka commission jangi tingi persang mani rap ki te ka skul kam sim la le bhashi bon tan re ki pass bet kena menta ka snem le ki pass 100% dan ki snem ki long ka kiu ke her to kum long lem ki skul hang ni sinong kalong kum ta hi pastor menta pi ong ba pi sang ya ka skul tu menta pi long pastor ti ya ka skul mono ban penyaj bat nak len tu pi menta ko pastor pi ki kam ko ba pi la menta kam balang la de po jela jong po neri India sabar ka India tinang tu
Hagasnem kendai pusau hadian mangatre ha balang Shangpung nado gasnem prap kundai te hadu kendai pusau ke presbytery ke ibet di banjit kumu executive secretary benengkong jang ke presbytery tinggal tre gani kam executive secretary jang ke presbytery sausnem te namar ba imat ki i performance janga te house nem kendai punyo pada kijit inga banlong executive secretary jang ka senat we niki executive secretary jang ka senat hagas nem kendai punyo dengan join hobnai April jang ka senam kendai punyo but nado kata kapor ngam da pelit jemot tansyu ye ka skul but ngala syu ai ba hilok ba in penyai ye ka skul but da kecing rap jang ki dekat committee nama ngidan committee committee but da kecing rap jang i Mr. MC Suchiang belong uskatri jang gani ka skul tinggal isu ai be ki be penyai meki Shanga ki wantang dan kinu ki kam ban advice ki haki area bagi snow dan kam tengam da involve tanchu nadu kundai punyo te kamtu bat ngam la syuhi nama beleng la concentrate be ban pet ya ka kam office jang ka senat hagi kichbi senat ke berim ke monchua te ngap teng ban tre hakas office jang ka senat hadin ba pihak ya ka senat ru nang tu kipa pat yang hasnam arajar te kipa pat yang ban long usne restif sekretari jang ka KGB senat mingi tinggal long senior restif sekretari benengkong jang ka KGB senat mingi hasnam arajar hadu usnam arajar nyo tinang tu bade ngasim leave sipor kumlai senam but nga pendep ijin pule iba kendiat mengadang sa te hagasnem hajar khat saw pule kasinot namar ba kapisi ai kedan kambreu hata kapor bantrei kum uwe niki administrative secretary te yanga ki kasinot ka pa bandai chep PCI te ngalong kumu administrative secretary but kumu senior administrative secretary jang ka PCI ngadon hang tu news nam te da kajingdon jang hang tu ngayolat ban isi manta ki level ki ba sejrong jang ki bor balang ge jangi ngalalong udkhot jang ka National Council of Churches news nam bat nga angu yo blai banga yo ban rung ban ya telang bat ki nongelam jang ka balang ki bakrao hani ge ri ge jangi hani ga hapok ke National Council of Churches te kebastuna ngadon banta awat haban interview ya General Secretary wa manta Orven Asir Ebenezer ngidan tang laingut mga Orven Sadananda napo siar size not but Orven PC Seng hata kapor jangka and CNI moderator jangka tinggi tang laingut ban interview ngaingut yo boleh ngadon hadu ko to banta te ngalalong dekat ru hakata ka Christian Institutes for the study of religion and society hang tu ngalong member kiriu kraw hang tu gidan ki kraw perkhat ki theologian ki babon gidan tu tinang tu bade ngalong chairman jangka kasa Meghalaya slam hagipor tinang tu bade ngalong dekat ru sya ka NICC but ngayolat ru bandon hagani ka Council for World Mission ngong ke silbem ngalong we ni childu pertai te ngidan tangkat angut hakata ka board Council for World Mission board te ngadan south nem tu bat ke bangas sunat kelong banga yo ban ya trei bat ki international leaders te lalong kecingker ku yang bat ke basudrat hadir mangala wat langadon hangani ka sibul emro ki thong yang ha kumu weni ki khot jong ka staffing committee kata staffing committee kalong kum ka interview board ban interview ye staff
bat kemjuro ya ki ya bro ki nong tre hadu bangadon bana ban interview ya general secretary jong council for mission Reverend Joseph Kum bode na po Korea ki don kembali ngot ki candidate hot ko terengi jet ya Joseph Kum na po Korea baru long general secretary menta tingango yo blay ai ngane ke borom but check doai ban penen borom yo blay ban ai ke jis ngungu yo blay bolo ai ngane ke borom te hadi nang tu bangami na po ka PCI ya le ban lepai chaka senat bat chaka pasrit te ka senat pada ke jit inga ku moderator yang ke senat nam ta ka tem ar pulai nang tu pada ke KPI assembly ke jit yang ku moderator yang ka nam ta ka senem ar pulai ar pusan bat kumni ngan kreno ban IT ye ka kam moderator la shai ke sngi karwitrik ha kani ka jingilang assembly man long ha pendenam yong Iko bani kan berpinu berpidei layo bercumta ka wal Council for World Mission Ke kiri ke berpilayo ban Leit ban yo ban Leit ngala bun kiri dengan isnai jong boleh ngala Leit katokan ni ki jaga sipo Afrika katokan ni ki jaga sipo Pacific ngapoi katokan ni ki jaga sipo Europe nang ta bade ngapoi sha UK ki labon jaga ngamla shu ban itu ifi but ngamju kam ayuru kam yuturu bang ngapoi chino kam chino nama ngala syang ke persei keniat pastor marba piong ba pilalet sedu syaki kiri ke jing per ke jing syakri jang ki syati bil apa jing syakri jungi sana ke jing kristan kan dia napi ne kadon kaju ne kaya per keniat na kidan ki jaka kembolong siapa ngapai kem siapa Singapore siapa Malaysia tang apa Asia mah ngalapoi gitu jaka ngalapoi si Indonesia bat kiwe nga UI ba kedan kejing roy kejing shaman sem gibreu man syukri ya boleh wat kum kini kiri Malaysia ki pon ki bapelong Kristan ki Muslim sudah hang tu ki babon ki Muslim majority Indonesia ro bat sekiwe kiwe ro kolong tai te itanat baki long Richardham te ban ong ba kham here kurkom teriga kam ke jong boleh ke jing syukri ngai kham dona siapa UK satu teki la kham dona kan kila pelut po tan ha ki ki somha jang potai kum ha ka sandi ki yele kai rugby ki yele kai cricket nang tabat ki kita masah ka sandi te ka tu kala ta ba ki ha kala hier ba Kristan majority Kristan Kristan tua ki Kristan ken pinda shong ha bos te pin kali yaki hatu kila long Kristan nem ha kindom ye phi la da phi kli ngam ta ha na kidi ki Kristan ta ba sejing seng ba ki kam na ga ji fa kin sutunat man pin only kli ki kila long Kristan nem istinat bangi patip mah lalu itu baru kita dan hang nejeri ti habai inujor pada ke jinglong sebar ba negeri jogi hanegari jongi rong nga ui ba sem jong boleh utre pikren po ke CP assembly na pikren po ke PCI na as a whole kibri ki syarham man syakriya ulai kita tang poket untuk tang ki katukan ni ki jaga mo tenenga itu ba ki long cek bangalayo ban sang situ bat situ asyam baka ya ka kibri ki syarham te ngala rungru ki tliu kis ar buat po India jengi
ngalapoi syado ke Kmie, syado Kashmir, syado Punjab ngalapoi ngasiam musim jong boleh utre wara India ro kibri bisirem man syakri ya boleh Kalau menjadi ke PCI ke kampun banyak NDS. Hapo majority tambah sikiwe pat ki mainland Europe kidan sikitan ritor kan setoro kidan namar boleh kini ki balang jangi ki bobon nang ni kitre sha ki tu ki ritor te gamot nda la pelong khot de ki sha ka balang hanun ka balang ki kidan te gamot ki la separate ke la poi gamot ka balang jangi ka umdei tang not east jangi kala lehi ka national ayukan national church Anu mentah bala presiden ha India PCI pilalong administrative secretary. Kan kumbakat no. News nam. MK jingdan khot. Oh git khat mentah ngin kenjo sika kanrulak mentah. Kadulak. Mukla kam keu kan man. Oh la keu ba ken. Keu ngi keu man kapor ngi keu. Ha ngi bangi ken ngi statistics. Namar ba ha kapor bangi simti manga como weni ke am secretary hero kapor hagas na marja khasau ngi dan tang khat solak ten rei manta pade hakani ka hakalas yuma bainal ka bangelong hapo Scotland hang tai Mizoram tingla jan kan coach kan riula kla mantam ru manta Te pastor ni tragila yo ben kan kumtu chupanga jet pi pastor. Te nginjam chakmat sakwe ka pentak long ba pipi ong pidei ru no kit kam po snom tingi ko ba kan pi mo pi bate ka por berlong chakri ka balang bat kunu pi bate ka por hakim na salang kum no kit kam snom yo ka snom Shangpung hai te ka ngadon ngani ka passion ngapoi biang sijuk mene ba ngadon ngani ka jing sungkia bante ya ka imlang ka salang Namar bangam simyo ban Leit kata kam missionary sabar te ubleu ayanga ya kata ka bensim kumlo ban persen yalede syaki imlang salang ro namar ngasu tu ya gani gajimot where there is the church there is society where there is society there is the church kata ada gizi tu janga te hadin banga adep kajing pule hata ko dong jangi ko chnong jangi hang tai ha po chnong gyong po chnong Shangpung umdan chu ginong yala ma ko chnong te ngalum ngalang gen yaki ngalum lalang yaki tu kia tu ko dong bangadan nama dia ngala khang te ha po chnong te ngalum ngalang yaki nga organize yaki but habakut ki pelong chairman ya jit nong kit kam me berkhat ngalum ki samla krang ba am tu te kes dang nang tu but nang tu ade te ngalong u chief hang tu ngayo hadin ngayo manrung ko mu chief functionary jong world vision of India te nya Seng ro ya kanika ikut kenang Roy CD project ia kebala sponsor dan finance dah kau World Vision of India. Dia kata kagirap yang manrung sikitliu kisar, ngarung sikiyeng kisem yang diberi tu. Dia nggak involve kata nggak sedang nang tak, pan involve hakim lang kasalang. Dia mesti tangkat tu, ke story galang kebajorong, teringat kuat man penengkot galang ni. Tinda layat kem tu ngila Seng Skul kem tu layat dia ngayu i hak tu kapor keba mensua pi kemau kedang kiu rosong ha kene ka long da gabo brom kene ka HNC ki ba dan gisnem ba ki khang ban sha ban rakhi Independence Day kene ka tai ha gasngi Independence Day ki dan gi kena ki bom tip show buat Independence Day ro aduh kata kapor tinggi lek kem no ngai jumut yang ni gerang bak kan
ngasong kemen ba uni o MLA jangi menta uni MLA jangi te o ba coming one bon ngi trelang Ryngkat te ngi perkat kemno ngin le ban pen im ya kani ke im lang ka salang jangi te ngi rai tongin ya pelong no sisin ngi khot ni ke school bro khot ke sinong ka thaw bro khot ngi ya pelong no ya kani ka Independence Day pelong ke Independence Day te hata kapor hasor na hanang ndong ru kimjur keshu Independence Day Ryngkat ha Shangpung ni tu si tingi rai but ngi pelong ya ka Independence Day ha ka snem arjar sao ngi pelong ya ka Independence Day kum ka snong ngi ka organize de ka snong tingi la kam no ngi ba kir brio ki shirham but dan gi maham ngi ka por mlong ban you ya pentut dia ka Hima ka Seng tan rei ngi nang berkhat baki brio kim ya mi chakman tan rei ki mi but nadu ta kasnem ngi ke ya ka Independence Day man ka kasnem but hadin nang tu pada shimti no pat da ka namal ngi ya Seng ya ka senjuk ki derbashnong te ngi ya pelong presiden ya ni MLA jangi hata ka por 4 long MLA te ngi pelong presiden yu but ngi je sekretari ya Leit NG Suchiang mangait mon Suchiang long sekretari te ngi Seng ye ne ka senjuk kir bashnong ha ka snem ha ka Leit September jong ka snem aljasan te nado ka ta ka por ngir ke Independence Day but ngile kiwe de ki kam but hakani ke senjuk ba stong menta kidan ke kendai rambat snong ngidan hapok ke stri jong ka senjuk ke ba snong Shangpung te ngidan ke council meeting but kene council meeting ke balong kum ke executive committee but ngidan regional body te kikam bar ko kikam sinong kam thau phikren chpang ka surok phikren chpang ka Leit phikren chpang ka kane ka senjuk ba sinong ka pet ya ka ba ki subject ki ba ki begede ba sinong ka thau bar khat long da jin tre lang bat ki darbar sinong ro kata ka de yu te ngai ya kani ka jing ya ba hakipon manchwa pi ga don kani ka jing sung yu per ha padeng ki badang long ki badang don ha kaniam rim ha kani kaniam tre belang ha kani kaniam tre but ya kini belang long kistan shangi ti ang gi belang skur belang snong gain kadon ka jing ya ayu ka jing ya per ting gidan hagi podang kena jing lei kedan gijing ya chon gijing ya kanat gijing ya sho ya dat kedan pin bakla tang tiak kelami be gijing huri hura po snong po thau ti ki balong Kristan ki muju kam ya simanta ha ki kam bede bat ki ni ki we pat ki bompat ayo wat hakaya ko imru tadi bayap una po snong ti ba pelong Kristan kini ki balong Kristan ki lek sebayap lum jing thang den te ketakalong te mut kini ki belong Kristan ro na poi shiti sha ki jaka ba bon kini ki belong kasi kedon kejing ya kedan kimia sutanata dengan doai ke ngadoi trai ki e ke ba ngala ban yarap ya ka chnong pakati doai jonga kalong boblei un penyo hanga ka start nagamata banyalam ni kisnong haka takurkam ban penduk pendam kita kaji sengu yfer te ke bangale galong ba hagasnem aljasan nalor bangi sengi kesunjuk ba snong te hagasnem aljasan pada ngalum yakini girang ba kisi kintai ba ki samla ban sengye college te ngalum hau benai mi josnem aljasan
ban pen sngo ye ki ngidan kam ban Seng ye college kecil cuma kalau jangan kalong ban te song ni ha kani ke snong ke jongi nalor ka senjuk ba snong ba ngidan ni project but ngi Seng hak sam arjasan ngirai tinang tu kitung ya ka steering committee ban ngalong chairman jong ka steering committee but master NG Suchiang secretary itu kapor te kata ka steering committee ka penbit penbiang tengi khot di committee series of committee kawe ban penwandur di kata ka jing Seng college te hanrai hapodeng jing ya jenga gumta kedan kipor kiba ki dekat nagi wipat kini ki berang long don hagani hamrim ki i no yengi don kepor ngla sngo marwe ngasa marwe hapsule manga kata kakam te hayeng hata kepor nama kecipen krek layat te hayeng lele ki ong ba katni pilayat kita gi men gi para gi jonga ki ong katni pilayat tengin pelong no kum ka college simat mo kum ka family college ngi tengre kum no tengah ong IKM kani nga mut nang mata ka sinong ka ji tumu nga ka long mata ka sinong ba tere nga sngongo yo blai bat tere ka ji pensyai ka jongu uni MLA jangi hata ka por mustasi imbon da ka basu itu ifi aimun sim nga ong pastor pilaya kat ni ya chakmat ngin don na din ngin support mangi na din te ha ka ubnai Julai jong sam ajan nyo ngisdang ya college ngisdang menmet tengi khot di kini bala kelong qualified mo kini bala pass master te ngia khot ya ki ban Seng ya college ban yarap tengi sedang menmet tra ta kapor college Ryngkat pin dala Seng ya college ta kapor Kmie ketuga rule na ka sarkar ba ki no hikai kidiban pass ya ka 12 kidiban pass 12 tindala Seng mingin college ta kapor ki pon ki ba pass ki no hikai school te nang tu ngisdang shwa ha ka ni ka school jangi hi ka ni ka clear water school ngi hang ni ki pelong kelas kumba nyosnem hadi nang tu ngi setit dia ka jaka da ka ba yarap jangu ma KM Lyttan para janga bat simbon MLA ngi tit ka jaka ka ba khatlai akar e ka don but din newsnam din bala yo la ka jong ka jaka ti ngira stage ka kampus la jong ka serta ka jaka ki mangila tit ti ngai isha ba unu MLA udon ka mutsim ban yarap te da ka jingdan jong te tu ngila ya kum tu te hadin pade ngila yo ya ka sarkar ka penrung ya ka ni ka Shangpung college haka kini ki angka people's college innate ma scheme kelarung haka people's college scheme kan te kata ka de ka jingya ni ti janga te hagaleng jide bat ka senjuk basnong ngalong member nadu ka takapor nadu ka snem nadu ka Leit hi jong mai set namar jong ka snem ada jasan hadu menta ajasau hadu menta ngarang long member but ki jit advisor yang mentala are like them kini college labun ki sama kuliah ki ba kuliah ne kelabun bah ki di tangan nasional ki de gini ki senang permanjan bara kemong biang mana ya clear water ba ki ba napo kini ka ilaka Shangpung langta ilaka Reliang ilaka Menso ilaka Nangba ki la yawan keleng ti pastor kalau biang kalau long sop menjadi kalau jikran kalau jerong tinggi scam terai kita tu ni action pelkut nang dan kanu bapidang kuat ban pau biang ne so ban pelkut ke jikran haji yel ti jupi pastor ban ini masalah
ha kami ka ba ngi dan kam ban su thu kum gina ngalam jong ka balam nga repeat biang ye ka jo where there is a church there is a society where there is society there is a church ngimla ban pen ya khlat ye kani ladang adon hak imlang salang ngan leit kum u priu jong ka balang lene kum kristan ti ban ong le hak balang temon ngan dei ban im ke jing im kum nong yalam ka jing long ke jing im sim banong duksai ki we kata ka dei ka badan hak jimot hak sim ko janga te kata ka dei ka bang adon hak sim bang shikren romata ba ngin ye kampudona ye ka jing ya shon ka jing ya at ka jing ya kno ka jing ya ka deu kuti ka ji ai ngin theu batang ka wei ban te ye ka ri ba ka jai mriu jang i bat kum juro ye ka balang Bishun pastor kit bok ba pina chat nang klein. ka ble sibon ye piro pa section obleu nang kurku ye pi nang ai piro ga jing ka jing kha knang ma pila ban nang ye tri ye ka ni ka kam go ba ha ka im lang sanang ko jang i ka ble sibon